Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajak lalen Raimu Kentir akan selalu tayang di channel Bola Steady. Ajak lalen subscribe karena subscribe itu gratis. Dan klik tanda loncengnya. Kalau subscribe sampean, kita tim Raimu Kentir akan selalu terus gawe video film pendek Jawa sing anyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh kayak temen ya tadi wong ora duwe iku kerjane ing sawah panas-panasan lamun je sing dadi wong sugih kayak ngapa ya adem kayane sih ndodok ning kursi panas kayak gitu. Duh kayak sih emang wis nasibe isun kayak iki dadi wong ora duwe isun syukuri bae lah. Setelah pandiran disit belat kok kerja maning. Pak, mangan bae sih, wis lemu gen, kok tambah lemu. Ya bagian sih mah, arane bahagia karo mama.
Bokat begini abot. Abot, maksudnya primen mah. Maksudnya bokatan kok ambene ngeropak. Bisa bae mama. Mah. Primen sih, Pak. Jadi mengkenen mah. Eno kan wis gede. Primen ya mah. Lamun gawe ati kok eno. Ari papa takon bae enak. Nok. Primen sih nok. Koncen wis tobang kage urusa lah. Ya orang nok. Jadi mengkenen. Eno kan wis gede. Dewek maning kan tinggalnya karo lanange. Mamanya melas dewek kan, pen ana batura di papa kerja. Ya wis are enak sih terserah papa karo mama guys. Ma, Oli, yes. Pak, wis awan. Mana kerja? Alah, iya mah. Papa mah kerja di situ ya. Guys mah, papa mah kerja di situ ya. Ya. Nah, Pak. Bahasa ketinggalan. oh iya, kelalen. Cut akan mah. Anak beli aja nggak? Dan mancing keder, entahlah ketok-ketok bae. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ya? Dih, masa orang kenal karo aku? Ke batur pas lagi TK. Siapa sih? Ora kenal. Kiye lho, batur TK. Siapa sih? Roy. Roy. Masa orang kenal? Mbu ya, ora inget. Jadi kayak gitu, sebenarnya aku selawas seneng karo kowe. Jadi primen, namun kowe jadi pacaran nyong. Pripet jang gelem ora? Ih, kenal gin ora. Wis gen gelem bae. Engko disit emang gak kerjane apa? Ya kerjaan sih sing gemien mula gen masih tetep ning sawah, ngarit, macul, muli, ya saanane bae lah. Sampai sejam. Mbu ya Pak, kowe ora kenal. Sot, nok mandi dhisik. Siapa sereku? Kenapa mene-mene? Kue je Pak ngejak pacaran karo kita. La ilaha illallah. Muru beli sira sing namar anak isun. Wong sing gawa mobil. Wong gawa sepur. Wong gawa kapal. Tembe padang loyong. Lah sira macam kayak ki panglamar anak isun. Semana balik. Ya Pak, Pak, gusir. Balik. Pak, terus. Balik.
sira baru beli rumah sini kana mul. Omah sini Di pinggir benteng. sini pinggire anak blimbinge. Iya be, kayaknya kue. Iya sing wong tuane mang bangkong kae je. Bangkong siapa? Mang Leman. Wong tua. Kayaknya dari wong tua. Aja mul. Kakak ge anake ayu ora. Iya, wong tuane kakak anaknya bisa kaya itu. Aku yo meneng ngene, pinteran kang gawe nek. Gawene pripun yo? Bu, jadi apa nih Yul gawe nih Yul? Saya jadi dibolak-balik. Aku rek tempe. Tempe. Anu tembangan. Asyik mul. Mul. Goreng tempe mulane mateng dibolak-balik. Oh, kita gimana mul? Apa Yul? Tempe kasur mulane garing dibolak-balik. Asik. Ada. Paling enak kita banget. Gawe anak kita enak dibolak-balik. Ngawak sih rakin. Yung iya, yung tua anak kakak bisa cukule mantep. Kedepit. Niki, mama ngomong apa ya? Sabrang apa? Karo apa ya? Valen. Ngomong-ngomong Dewi, lawan Dewi. Ayo mul, lagi mul. Apaan sih? Setiap kita maning pasar ganggu-ganggu bae. Lah kerjaan maning apa? Anak-anak maning bangkong. Bangkong man leman. Ayo maksudnya kue. Ayo. Ih, colek-colek. Ayo. Ih, Ayo. Bes. Baris. Wis no kayak bayan no. Tuku klobot oleh blarak. Godong pelem kenang angin. Waduh. Aja sewot aja ngecaprak. Iya. Gelem ayo kawin. sembarangan narik tengah dalan. Raja kerep pinggir kelapa. Gawe kue masak perkedel. Lamun arep ngawin kula kudu duwe mas segudel. Waduh, masih apa ketika bagi kuleti? Sembarangan temen sih narik tengah jalan. Sombong, sampean ngomong dur temen. Durung ora apa kita ku anake wong sugih. Kenok, rujak pelem, rujak ketewel. Cok. Naik sepeda ning pongpongan. Ari gelem aja kain rewel. Ayo pada jaipongan. Mana-mana marak-marak bayar apa sih? Idi. Mending mau enak, mau balang. Kayak ku wong cekadang cegiding bae kayak rajongan nemen sih. Idi lah. Mana-mana. Wis kenok, ayo lah. Iya. Ayo. Mana lu nga? Ayo. Ayo. Kang Lapang. Manusia apa ya? Mas, tolongin mas. Kue mas digangguin mas. Oh, diganggune. Si Rai ku ganggune wong wadon, Pak. Mas, makasih banyak ya mas ya. Ya sama-sama, Nok. Wis lain kali hati-hati bae. Ya si sore wis balik wis. Umah kasepi temen. Mamanya lu nggak? Papanya beli balik-balik ya? Umah gede kayak gede dewekan.
Assalamualaikum. Dik, bapaknya balik. No. No. Ada mamen di no. Pemain lu apa? Lunga jampir. Lunga Jampira ya? Kayaknya esok sih mau. Ya asal papa sih no. Sebenarnya aja dulu papa mandoin no. Apa? Ini cerita cerita. Cerita prim. Wingi je pak. Pas lagi mama kan ngomong nok ning pasar ya. Pas ngomong nok ning pasar je. Pas anjuk patrol simbangana. Akan ana satuan-satuan kayak kamu telu. Gangguin enok pak, ya Allah, ditarik-tarik, digoda-goda, noki jijik. Kalau siapa sih no? Kayak jisi ngarepin ning patrol, masa papa beli baru? Oh kayak satu-satuan patrol. Iya, Hari no kan dia apa-apa beli. ditarik-tarik, ya Allah, sampai panangis. Kayak wani ya. Kayak kok di luar kita ikut sapa nih kan. Apa ikut nih kan ya, wong sing terpandang no. Dua wedus akeh, dua karangan, dua sawah yang mana-mana. Aja mana perusahaan-perusahaan sini kan no, di sini no, Indonesia. Emang siapa siapa? Ya wong lihat di bapak, ya bapak sini duanya sih. Sak ente, bandi. Kasih Boris tadi si jekel siapa sih no? Kue bapak sih gawe. Ya wis, parani bae pak. Ya wis anak bapak ke. Ya tadi no, ini balik ke primen no. Oh iya pak, wingi ku ada sing nolongi. Nasi nolongi. Iya, ada sing nolong, untungnya bae sing nolongi. Siapa no? Embu sih nak beli kenal cuman uangnya ireng, cilik, kering, untungnya gede-gede, urip pisan. Tapi baik sih pak, baik kok. Mau disir. Kayak kenal Pak Pagil. Eroy gue ikut no. Sing bener. Iya, gue emang orang duwe no. Kerjanya di sawah. Tapi mantep no. Ahlaknya baik. Kerjanya kentang. Ya ahlaknya ya pokoknya ya baik lah no. Papa gen aslinya pengen enak kayak kok kerja nih papa. Cuma kayaknya nolak baik. Kenapa gue? Ya gue jalannya orang enak orang pantas sudah di papa ngomong. Soalnya kan papa mau gedean. Ya wis ora pak, coba bae diajak main pokoknya bae gelem. Tuh, Nokman maksudnya dijak mentir. Diajak ning kantor kan jarane papa lagi butuh karyawan baru kan. Pokoknya bae ngeringan kerjaane papa. Ya Noknya orang kayak apa namanya orang mandeng. Masa mau kayak cocok kerja di kantor. Emang cocoknya apa? Kayaknya kita ngurus tayo mentir sini mentir. Kawan, ya wis, engkau apa busak ya bae no? Ya wis ya sege bae. Papa kesel beli. Ya hari bapak sih sebenarnya kesel no. Cuma kanggo anak madon si Cina ya. Ayo bae wis no. Ya suruh aja. Ki kopernya. Mana di bapak? You know? Ya. Langit dan bumi, aku dan engkau selamanya takkan pernah. Pak. Ini anak Kayak bocah ya. kayak bocah. Bocah apa? Kayak sing wingi gangguin no. Emang benar. Iya kayak sing nganggo putih. Yo karo parah sing nih. ireng. Parah nih karo bapak. Di karo bapak.
Ki enok sing ganggone wingi. Iya. Apa bae? Ke sing kiye harus sing buri. Oh, sing. Nggak apa-apa nek. Terus sing lorone ke sapa nok? Ora melu kue tala tak karo si Jimaning tapi emang bu bocah mendi. Ora pak. Yang jangan kayak ayu mirip wong tuane apa maning bapakne kuwi. Ganteng. Oh bener nok papa bantang. Iya ran bapak enak. Asik pak. Ya bapak kan pernah enom kayak sila-sila pada masalah nongkrong apa bapak kan pernah. Tapi ya tolonglah tata krama karo sopan satu ini dijaga. Ya wis bapak permisi disit mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah orang kena kepret. Iya, Malah jenuh beda. Sira lipir sih. Lumayan orang polo. Kita 1000 yo. Enak sih ora apa-apa, iya 2000. Cukup baso lah. Siap, kalem, Jojong. Pak. Kayak wong sing wingi nolongin apa? Oh, iya kue ero ini. Ya mana? Roy, Bapak. Bapak neman piye sih, Pak? Ya ora, kita cuma panakon. Emang bener, wingi dewek sing nolongi anaknya kula. Nggih, Pak. Pripun sih, Pak? Ya ora, soalnya mikir nok cerita nih bapak. Jare ngomongnya wingi tas diki ya, anak sing gangguni. Kalau ngomongnya sing nolongi kiye, wongnya ireng, cilik, untune gede. Sama maning sih, nindasaknya sih kayak kue, kayak Sila Roy. Bapak bisa bae, Bapak. Duh, sampai kelalen Pak, panjang duit Pak, nggak boleh enak Pak. Ya makasih. Ya, ndene. Pak, pengen gawe wedang dikit apa, Pak? Di, orang sa oi, jagung Wis bae. kan. Jagung bae, jagung. Ya ora oi, mengkenen. Dewa kan wis nolongi anaknya bapak. Nggih, Pak. Lamun dewa tak jodohan karo anaknya bapak primen sih. Punten bae, Pak. Kula wong ora duwe, Bapak kan wong duwe. Masa ben didodonna amane raine sing kaya lenggarangan kaya piye, Bapak kan weru dewe. Jadi oi, ari jodoh iku ora mandeng harta, nama lan rupa. Jadi primen oi. Ya wis lamun Bapak maksa ya nyong sih bersedia, tapi bidadarine gelem beli. Ari enak primen oi. Ari nok terserah bapak. Ari bapak ngerestui ya orang papa. Ari orang restui ya kudu ngerestui. Deh, kok sila maksa lah nok. Ya wis, ari pada baik geleme. Masa kerjaan gampang oi. Engkau esuk mangkat ya ning kantornya bapak. Lah, kantor. Iya, engkau tak angkat di bapak langsung dari manajer ari Lah, tadi. bener bae, Pak. Bener oi, engkau esuk mangkat. Oh, nggih, Pak. Mat ngantor. Siap. tangi woi. Iki ngantor. Ngantar kapan nang parine sih mau durung diberesi turuan bae. Emang kita derep. Idih kapriben ka parine. Apa mau kita nih kantor? Aku iki kok jadi dhuwur. Emang mau kita mimpi? Sireku sih mau kerjanya cuma turu tok. Lah, Orang Bapak jagane ini. pari.
Sekarang bagian mana parine beres sih? Iya berarti mau pingin wis lah kerja maning. Ya, makonon bae ceritane. Jadi kueku cerita hanyalah mimpi. Wong sing ora duwe, mimpine wong ora duwe. Ya. Tapi yang mimpinya guys. Tapi pasti ana wong sing aku ana sing pindah di kenyataan sih pasti ana. Yang rencana Allah itu pasti lebih baik. Dari pemikiran manusia. Iya. Ya bisa kenyataan, ya bisa juga opini, tapi akhirnya kenyataan sih. Jadi ceritanya nyambung orang nyambung ditonton bae. Karena kue kreativitasnya sing kita Bores Teddy alias Ray. ya jangan lupa untuk mensupport terus channel kita Bores Teddy untuk like, Comment, share, and subscribe. Tadi kaget yang sebenarnya aku orang kalian mah. Aduh. Tadi kaget yang sebenarnya aku wis lawas seneng karo kon. Alah, kalian mah. Jadi primen. Jadi primen. Seneng karo kowe. Tadi bukan kalau kita jangan bermurah. Desak bisa bisa kayak kan ketu. Sembarangan narik. Mas, makasih banyak ya, Mas. Makasih. Ari aya. Aduh. Ari aya. Aduh. Ari aya. Aduh. Sembarangan narik tengah jalan. Rajik kerep pinggir kelam. Benar-benar